Iya Kang Oman Ari Akang aya Akang hiburan deui Kang loh cing Kang Oman jajabkeun salendang ka bapak kan ngajak tepang iya ngajak tepang para pemirsa sesedaya hari apa nanyang paling mana apa nanyang itu saiki saking nganggo gamal ngapus kawange grup padahal lagune kejawen astri aduh nayakeun ayo pada bareng pelajaran seni Allah nuhun apa nanya apa nanya Bapak Lurah Haji Ota Sukrama aja Bapak Haji Adim sepuh kapayun ngaturakan Bapak Haji Herman Putra Sultan Haji Herman puji Bapak Lurah Haji Oca Sukrama aya jalu Bapak Lurah Haji Oca Sukrama kapayunane dasar orang payana welinda eyang dareki turan kapayunane aduh Bapak Yaran irang-irang toko klambine bocah irang sapa arane naik sun ya lele dodo lele suami apa tuh lito Papa Jeman kapayun aku Bapak Haji Herman Putra Saluyung Bapak Haji Herman apa na aing mama na aing barangnya mati Bapak Haji Herman tenaraya ibu tenaraya kapayun Bapak Haji Herman Putra Saluyung Bapak Haji Herman Putra Saluyung anu mana bos minyak Bapak Haji Herman Putra Saluyung reki susul aku bojauh Mantri Bapak Haji Herman Putra Saluyung reki tiang aku Bapak Lurah Haji Oca Sukrama yang daraki pemawajan anu mager Bunda Dewi aturana deui Ayah Midun kade tugoko Amandor kade bongko Amandor Kenta ngaboko araya kabeh Amandor Kenta Bunda Dewi kade tuku makan dia kumakan Bapak RT Narya Mama Raisa Bapak RT Narya Ibu RT Narya Utom Utom kano itu Utom ada ya aku bagerna tetendeng Bunda Dewi ya aku sabarna Utom ada yang bager buaneng ada yang dari ya aku sabarna Utom mama Utom iya Amandor Kenta aduh riwa Bapak RT Narya aduh riwa Amandor Kenta riwa riwa sorangan yang darki Amandor Kenta yang darki panona sorangan ayo maju Bunda Dewi yang darki tong
abdi rayungan Bapak Bapak RT Narya deui hajat nuju dosa panono sorangan Bapak Haji Adi Mama Arjuna Mama Hermana Nobaker Bapak Haji Adi Bona tiris paranjang peti ayah nunungan aturan Bunda Dewi anu bahagia Bunda Dewi Neng Yaya anu say Mama Napalka Mama Napalka Genyo Mama Napalka apa Napalka anu bahagia Bunda Dewi Bunda Dewi era anak kacida kalah nuhun naon anu dibilang Abah Adi Bunda Dewi Bos Baso dua putra Mama Napalka kode Abah Adi saja Bos Mama Baso Napalka dua putra Genyo kode saja Bapak Haji Adi Mama Napalka ribu ke kepangsa Bapak Haji Adi mah Bapak Haji Adi Bapak Bos Haji Adi hoyong suka ya Mama aja ayo anu sayang Mama aja ayo deh Bapak Haji Adi Bapak Bos Haji Adi Ibu Bos Haji Adi mah nuhun Sakara Tetek neng otomo mangko-mangka Bapak Bos Haji Adi abdi undang Dunungan Bunda Dewi Sasara Bunda Dewi Bongana diwada Bunda Dewi Bunda Dewi Bunda Dewi Geningan mohon Hey Bunda Dewi ya abdi Bunda Dewi ojo hiburan Bunda Dewi Bunda Dewi Saka anu Mama supi Palka Bapak Bunda Haji Dewi Bunda Dewi Bapak Haji Mama Naneng Raisa Deui Bunda Dewi ribu ke kepasang Bunda Dewi Bunda Dewi boyong duka suka Bunda Dewi sanajan Bapak Haji abdi sarang Ayah Palka Bapak Haji Bunda Dewi di anak kosan Ayah Palka Bunda Dewi Bos Pajak Ayah aja Palka Bos gendek-gendek Pajak sukan ayah dibuat Ayah Palka Mama aja Bos dia Pajak madei tetek neng ade dei aturan dei Mama Naneng Raisa dei Mama Palka Bapak Hajat Bunda Dewi ini ku telah kembali padamu kasih setelah lama ditinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati. Oh tidak terkira rindu segala-galanya. Ayah Palka Bos Baja Oh tidak terkira rindu segala-galanya. Apa napalka Ayah Palka Bos Baja Oh tidak terkira rindu segala-galanya. Ayah palka Oh tidak terkira rindu segala-galanya. Mama Naneng Ina Sarapti batur kun bayar tetek neng pemangkuatan. Ayah Palka Bos Baja Asal ngamodalan wayang pada palka Bos Baja. Mama Ina anu sayang Mama Ina Ayah Palka Bos Baja hoyong dibayar laguna. Goridu gaya mau ketika bermana jauh. Mama Ina dibayar deh. Goridu gaya mau ketika bermana jauh. Mau lulukan
deui Bunda Dewi Bunda Dewi alala Bunda Dewi Bunda Dewi Mama Caca lala kese wanci buri curiare pamit lo hojalati iya ngaririnci ya hei ingkila pating koleba aye sisi basi aye jayanati mau cacarap nanarik tatang Mama Jalu lo ingkil iya hei ombak letik pating kiling Jojo Ibu RT Sukasari deui hei Nyayanti buat janji pasini Mama Jalu mangut pake iya hei rasa cinta Mama Jalu asik Nyayanti gaduh lalakon duaan iya mangut pake iya rasa cinta Mama Jalu deui Mama Jalu yo mau tatarep nanarik datang Bapak Lurah Haji Oca mah di baroan Iki labang Ibu Lurah Haji Oca Sukrama yo Ibu Loraji Oca bosnya bos Inyang bos Inyang Kapayunan bos Inyang ada iya bos ayam putih bos mau Inyang tatarep nanarik datang Mamahna Arjuna di baroan Mamahna Arjuna Iki labang Mama Arjuna Mamahna Arjuna lu pada hajat Mama Arjuna anu sayang Tete Bidanu Mama Arjuna yo anu bagus hei Nyayanti no pasini Mamahna Arjuna Mangkat bagus Agenyo rasa cinta anu pada hajat Jayanti lalakon duaan la mangkat bagus la rasa Yeay cinta